Ku munsi wo kuwa mbere nibwo hasohotse itangazo rikomeye cyane, ni itangazo ry'impinduka zikomeye zakozwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri guverinoma, barimo nka Gen. Rtd James Kabarebe yaje kuvanwa ku mwanya ariho muri Minafete cyangwa se muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, aza gusubizwa muri Perezidanse mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nk'umujyanama mu by'umutekano mu bya gisirikare, nk'uko iryo tangazo ryakomeje kugenda ribigarukaho. Ni Gen. Rtd James Kabarebe rero umaze igihe mu gisirikare cy'u Rwanda, ndetse akaba yarageze mu kiruhuko cy'izabukuru. Ni byinshi rero umuntu yavuga kuri Gen. Rtd James Kabarebe. Hanyuma ariko leta y'u Rwanda ku munsi w'ejo yagize icyo ivuga kuri Gen. Rtd James Kabarebe, amakuru aremereye cyane tugiye kugenda tugarukaho muri aka kanya. Mbere y'uko ninjira nyirizina muri ayo makuru avuga kuri Gen. Rtd James Kabarebe bya nyabyo, mbere y'uko nyinjiramo reka mbanze nce mu burasirazuba bwa Kongo mbabwire uko ibintu byifashe kugeza amagingo ngaya. By'umwihariko muri Uvira niho hakomeje kuvugwa imirwano ikomeye cyane, ikomeje guhanganisha coalition y'ingabo za leta ndetse n'umutwe wa M23. Biravugwa yuko ku munsi w'ejo imirwano yari ikomeye cyane, haba amasaha mu gitondo, amasaha y'igicamunsi n'amasaha y'umugoroba, hakomeje kugenda humvikana urusaku rw'imbunda, rw'amasasu, imbunda ziremereye ndetse n'imbunda zoroheje muri rusange. Ariko amakuru akavuga yuko imirwano ni ikimenyetso gikomeye cyane gikomeje kugaragaza imbaraga M23 ifite ndetse n'ubushake ifite bwo kugira ngo ibohore cyangwa se yigarurire umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira wamaze kuba icyo umuntu nakwita umaze gushingamo ibirindiro ingabo z'igihugu cy'u Burundi n'ihuriro ry'ingabo za leta birumvikana FARDC, FDLR ndetse n'abandi barwanyi ba Wazalendo, akaba rero bakomeje kurwana kuri uwo mujyi. Ku munsi w'ejo rero imirwano yari ikomeye, ndetse bivuga yuko M23 yakomeje kugenda ihindura strategy uburyo bw'imirwanire, kuko icyo yifuza ni ugufata umujyi wa Uvira hanyuma igakomeza igana Bujumbura kujya kubaza uwitwa Perezida Neva, ni ukuvuga perezida w'igihugu cy'u Burundi, impamvu yohereza abasirikare kuza kwica abanyekongo, kuza gufata ku ngufu abanyekongo, kuza gusambanya abanyekongo. Bivuga yuko General Sultan Makenga, uyu ni umugaba mukuru w'ingabo za M23 ndetse nawe ubayoboye mu rwego rwa gisirikare, bivuga ko yategetse abakomando ba M23 ko bagota uyu mujyi wa Uvira, hanyuma bagakoresha ubundi buryo bwo kwinjira bahita bagera mu mujyi wa Uvira, ari nako bawirukanamo ingabo z'u Burundi, FARDC, FDL mu birindiro bashinze muri kariya gace. Gusa ariko ku rundi ruhande andi makuru akavuga ko igihugu cy'u Burundi nacyo mu kwikanga ibyo bitero bikomeye cyane by'uko bafata umujyi wa Uvira hanyuma bagafata n'ibice bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi, bakaba bakwinjira kujya kubaza Neva impamvu yagiye muri iriya ntambara, ibyahita binashyira n'iherezo ku butegetsi bwe. Bivugwa yuko nabo bikanze ibi bitero bya M23 hanyuma nabo bongera ingabo ku mipaka, y'igihugu cy'u ndetse n'igihugu cya Kongo, ndetse bongera n'ingabo zikomeje kurwana muri ibikorwa nyine muri imirwano, muri intambara ikomeje gusakiranya ababarwanyi ndetse na M23 muri biriya bice rero bitandukanye byo muri Uvira ndetse no muri izindi teritwari zitandukanye zo muri Kivu y'Amajyepfo, aho bivuga ko M23 ikomeje kwadvancinga cyangwa se ikomeje kugana mbere, kuko intego ya General Sultan Makenga bivuga yuko ari uko agomba gufata uyu mujyi, agakomeza afata n'ibindi bice bitandukanye za Maniema, za Tanganyika, Chopo n'ahandi hose kugera Kinshasa, hanyuma bakavanaho ubutegetsi bw'igitugu bwande bwa Perezida Felix Tshisekedi. Hagati aho ngaho hari amasezerano ari kuba hagati ya M23 ndetse na leta ya Kongo i Doha, hakaba andi masezerano ari kuvugwa hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse binateganyijwe ko ku munsi w'ejo Perezida Kagame agomba guhura na Perezida Felix Tshisekedi Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakagirana amasezerano agamije guhosha amakimbirane amaze igihe hagati y'ibihugu byombi, ni ukuvuga hagati y'igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Uwitwa Neva ari Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe agomba kwitabira isinywa ry'amasezerano. Uwitwa Dr. William Samoei Ruto, perezida w'igihugu cya Kenya nawe uyoboye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, nawe ari muri Amerika, nawe agomba kwitabira isinywa ry'amasezerano nk'abahamya b'aya masezerano. Mu by'ukuri ni inkuru navuga ko itegerejwe n'abantu benshi cyane ku munsi w'ejo, kuzareba uburyo Perezida Paul Kagame azongera guhura imbonankubone na Perezida Felix Tshisekedi, bagashyira umukono ku masezerano mu biro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze rero kuri aya makuru ku buryo burambuye, reka duhere kuri Gen. Rtd James Kabarebe ndebe ku magambo yavuzwe ku munsi w'ejo n'uwitwa Olivier Nduhungire, ni Minisitiri muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda, akaba rero irasanzwe akorana na Gen. Rtd James Kabarebe. Nyuma y'uko rero Gen. Rtd James Kabarebe avanywe muri izi nshingano agashyirwa muri Perezidanse nk'umujyanama mu by'umutekano muri Perezidanse y'u Rwanda, niki
cyagarutsweho na leta y'u Rwanda, niki cyagarutsweho n'uyu mukuru wa diplomasi y'u Rwanda Olivier Nduhungirehe. Reka tubive imuzi n'umuzingo. Uwitwa Olivier Jean Pierre Nduhungirehe ku mugoroba wo ku munsi wo kwa mbere Ukuboza 2025 nibwo itangazo ryasohowe rero n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe ryatangaje ko Perezida Kagame yahinduriye inshingano bamwe mu bayobozi barimo General Tad James Kabarebe wari umunyamabanga wa leta muri Minafet, wagizwe umujyanama mukuru mu by'umutekano muri Presidence ya Repubulika. Iryo tangazo kandi ryavuze ko asimburwa na Dr Yusta Kayitesi wari usanzwe ari umusenateri, mu gihe we yahise rero asimburwa na Dr Charles Murigande nawe wagiye muri Sena y'u Rwanda. Nyuma y'itangazo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe Jean Patrick yashimiye General Retired James Kabarebe baramaze igihe bakorana muri ministère, dore ko yari yarashyizwe muri uwo mwanya kwa 27/2023 avuye muri Presidence ya Repubulika y'u Rwanda. Abinyujije ku rubuga rwe rwa X ku munsi wo ku itariki ya 2 Ukuboza 2025, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko yari asanzwe azi General Retired James Kabarebe nk'umwe mu barwanye urugamba rwo kubura igihugu, ariko ko hari ibindi byiza byinshi yamumenyeho mu gihe bari bamaze bakorana. Yagize ati, nari nzi General James Kabarebe nk'arwanye urugamba rwo kubura igihugu, umuyobozi w'ingabo udasanzwe, umutaramyi bitijanwa, ati ndetse kandi n'icyitegererezo ku rubyiruko. Icyo ntari nzi ni uko ari n'umugabo wicisha bugufi, umudiplomate utangaje, ushimwa na bagenzi be bose bo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, umuyobozi ushishikarira kugera ku musaruro. Ati ibyoroheraga kubona igisubizo cyihuse kuri buri kibazo, ndetse n'umuyobozi ugwa neza wita ku mibereho myiza y'abakozi, umugisha ati kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe yarangije ubutumwa bwe amwifuriza amahirwe masa mu mirimo mishya yahamagariwe. Hanyuma yagize ati, I knew General James Kabarebe as a freedom fighter, an outstanding commander, a formidable storyteller and inspiration for the youth. What I didn't know is that he was also a humble man, an excellent diplomat, admired by all his East African community counterparts, a results-oriented manager. Hanyuma akaba ariyo magambo ya Olivier Nduhungirehe. General Tad James Kabarebe rero wagizwe umujyanama mukuru mu by'umutekano muri Presidence ya Repubulika, ni inararibonye muri politiki y'igihugu kuko yakoze imirimo itandukanye haba mu gisirikare ndetse no muri guverinoma muri rusange. Kwa 27/2023 nibwo General Tad James Kabarebe wari usanzwe ari umujyanama wa Perezida muri wa Repubulika mu by'umutekano yagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. General Tad James Kabarebe yamenyekanye cyane ubwo yari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, umwanya yabayeho imyaka 8 kuva 2002 kugeza 2010. Ibintu byanatumye agira umwihariko wo kuba ari bo ba mbere watsinze muri uyu mwanya. Yabonye izuba mwaka w'1959 avukira muri Uganda, kimwe n'abandi banyarwanda benshi bari impunzi. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye yakize muri St Henry's College Kitovu muri Uganda. Amasomo ye yakomereje muri kaminuza Makerere mu gihugu cya Uganda, aho yakwimanye ubumenyi mu bijyanye n'ubukungu na politike. General Tad James Kabarebe yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ari umwe mu basirikare bake bafite ipeti rya 4-star General u Rwanda rwari rufite. Nawe rwose ni General Full. Ni General Full kabisa. Aragize ati Basima agenze ati ko ati General Kabarebe rero n'umuntu utangaje, ati nigeze kuba mu nama yararimo, ati we na General Ibingira n'abagabo batangaje bakunda igihugu, ati n'abaturage ku buryo budasanzwe kandi bazi ubwenge pe, ati n'umugisha ku gihugu, sinzi niba hari abandi bantu dufite nkabo. Ndati afande James Kabarebe ararenze, ati ntiwabona uko umuvuga, ati ibigwi bye nabyo ati birarenze ingabo zose zo ku isi, ati nta urakora nk'ibye, kuko twibuke ko yayoboye ibihugu bibiri Congo n'u Rwanda. Thanks His Excellency with James Kabarebe, we love you. Ndati dutegereje kubona General James Kabarebe mu muhango wo kurahira, ati ntaheruka kujya ahagaragara. Akaba rero hari byagiye bigarukaho rero ku munsi w'ejo muri rusange. Hanyuma kuva mu mpera za 2019 ubwo Mudacumura Sylvestre yitwaga ishami rya gisirikare ry'umutwe w'iterabwoba wa FDLR riyobowe na Ntawunguka Pacifique uzwi nka General Omega ku rutonde rw'ibyihebe leta y'u Rwanda yasohoye tariki ya 15 Ukwakira 2025. General Omega ni nimero ya kabiri nyuma y'umuyobozi w'uyu mutwe mu rwego rwa politike Lieutenant General Gaston Iyamuremye alias Byiringiro Victor. General Omega yavutse mu mwaka wa 1934 avukira muri secteur Gasebeya
komine Gaseke muri perefegitura ya Gisenyi. Yahungiye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yaho we na bagenzi be batsinzwe na RPA Inkotanyi. Yari afite ipeti rya Lieutenant. Tuyubaha Innocent umaze hafi imyaka 2 atashye mu Rwanda, yabaye umurinzi wa hafi wa General Omega kuva muri 2016 kugeza 2022, bimukana mu bice byinshi cyane ubwo bahungaga ibitero by'abarwanyi ba M23 barwanya ubutegetsi bwa RDC. Yasobanuriye ikinyamakuru Akadomo.com byinshi ku mibereho ya General Omega mu mashyamba, nubwo ubuyobozi bwa RDC buvuga ko abarwanyi ba FDLR cyane cyane abayobozi bayo bashaje. Tuyubaha Innocent avuga ko General Omega we agifite imbaraga, atafite imbaraga nta nubwo ari muremure ni mugufi, araringaniye. Muri rusange General Omega ni umuntu udasabana n'izindi nyeshyamba ngenzi ze, ati kuko nta wapfa kwizera. Ibi bituma rero rimwe na rimwe rero afata icyemezo cyo kuzenguruka mu kigo cya gisirikare agenzura ibyo atekereza ko bishobora kuba bitagenda neza, byaba ngombwa agafatira telefone z'abarwanyi kugira ngo arebe abavugana nabo mu Rwanda. General Omega mu buzima bwe ni umuntu udasabana n'abamurinda muri Etat Major, ntabayizera, nta n'umuntu n'umwe wabona ari gusabana nawe. Ni umuntu uba ameze nk'aho afite umujinya igihe cyose, ntabwo aba atuje, agenda azenguruka asa n'ufite ibibazo akongera kandi agasubirayo. Habaga igihe rero adutunguye n'amatelefone akayatwaka, akagenzura nimero ngo arebe abo tuvugana nabo, abagira ngo rero arebe niba hari nimero zo mu Rwanda muvugana. Niko rero Tuyubahe yabisobanuriye. Byajyaga bibaho ko bamwe mu barwanyi ba FDLR bashakisha nimero za telefone zabo mu miryango yabo baba mu Rwanda kugira ngo bavugane, ku buryo rero bakwitegura gutaha. Hari n'abo General Omega yafashe abafata ibihano birimo kubimurira mu kindi kigo cya gisirikare, gukubitwa inkoni ziri hagati ya 200 na 300 cyangwa se kwicwa. Ati niba mwabanaga aho ngaho mu kigo ahita rero kwimurira mu yindi batayo, akavuga ngo wazavamo umuntu umugambanira, ahita agutanga ukajya kure, ku buryo rero mutazongera no guhura. Ntabwo habura n'inkoni 200 cyangwa se 300. Tuyubaha Innocent yasobanuye ko nawe yafashwe bigaragara ko yavuganaga na bashiki be. Icyo gihe mu kigo cya FDLR habaye inama y'igitaraganya yari iyobowe na General Omega, amubaza niba mu byo yavuganye nabo mu muryango we hatarimo gahunda yo gutaha. Arabihakana, aramwumvisha amajwi y'ibiganiro bagiranye. Ngo General Omega yabwiye Tuyubahe ko amahirwe yagize ari uko yamurindaga, kuko iyo bitaba ibyo yari kwicwa. Ariko ntiyamuretse gusa, kuko yategetse ko akubitwa inkoni 300, yamburwa na telefone yavuganiyeho na bashiki be. Iyo Omega ahamije ko hari umurwanyi wa FDLR wamugambaniye, amucira uwo gupfa, ariko siwe umwirasira kuko ntabashaka ko abari mu kigo bamenya ko yishe umuntu. Tuyubahe yagize ati we ukuntu abikora kugira ngo bitagaragara mu basirikare ko ari kubica, we aragutuma akareba nk'abasirikare 2 akababwira inzira uzanyuramo, ati ngwino ngutume mu kigo runaka, uzagende wenyine nibanga, akaguha ibipapuro, ati bijyane nka za Kazaroho cyangwa se ahandi, noneho wabageraho mu nzira bakakurasa bakavuga ngo wahuye na Banyatura cyangwa se ba Mayimayi barakwica. Akaba rero Tuyubahe yarasobanuye ko Omega ari umunyagatolika ujya muri misa, kandi ko afite n'itsinda ry'abahanuzi rimuhanurira ibizamubaho cyangwa se ibizava ku mutwe wa FDLR muri rusange. Ati wari uzi ko turi Paris, ni ikigo cya FDLR kiri Rucuru. Ati yari afite groupe irimo n'uyu Chantal. Ati yari umuhanuzi we n'ubundi bitaga Francine, mushumba wabo yitwaga Murume yarapfuye. Ati twenda kuva i Paris muri icyo kigo. Ati nizane Marie Chantal uvugwa na Tuyubahe, ni umwe mu barwanyi ba FDLR bafashwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ubwo bari muri Rucuru. Yatashye mu Rwanda ahabwa amahugurwa na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezerana no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare. Ni kenshi FDLR itegura ibitero, byaba ibyo kugaba ku Rwanda cyangwa se guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Mbere yo kubitangira, abahanuzi bayo bakora amasengesho kugira ngo Imana ibereke niba bazatsinda. Tuyubahe ati baragenda ngo bagiye kubaza Imana uko bararwana nuko biragenda. Bakunda gusenga nijoro nko mu masaa 9 saa 6. Noneho iyo bavuye guhanura amategeko ati babahaye niyo bashyira ku basirikare. Abahanuzi ba FDLR barizerwa cyane ku buryo ngo bashobora kwicisha umuntu cyangwa se bakamukiza. Tuyisabe rero Tuyubahe yasobanuye ko igihe umuhanuzi yashoboraga kuba rero yashwanye n'umurwanyi, yashoboraga rero kubeshya Omega ko yabonye ari umugambanyi. Ati kuko nk'umuhanuzi mwabaga mwashwanye, agahita avuga ngo iriya ntama ntabwo imeze neza, muyikure mu zindi, bagahita bakwica. Wenda ari uko wanze kumwakira ibikapu bagiye mu butumwa, agashaka inzira azakwicamo.
Omega yahigiye kwirasa nabona agiye gufatwa. General Taye James Kabarebe yigeze gusobanura uko yahamagaye General Omega ku murongo wa telefone amusaba gutaha akifatanya n'abanyarwanda kubaka igihugu. General Taye James Kabarebe yibukije General Omega ko ubumenyi afite buri gupfa ubusa, cyane ko uyu murwanyi yize gutwara indege, amumenyesha ko igihe yazaba atashye ubutabera butazamukurikirana kuko nta ruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Aho kwemera ubusabe bwa General Taye James Kabarebe, Omega yamusubije ko atazigera ataha mu Rwanda mu gihe rukirimo umututsi. Kabarebe nawe yamusubije ko atazigera arukandagiramo ari muzima. Tuyubahe yasobanuye ko mu kiganiro we na bagenzi be bagiranye na General Omega mu gihe yamurindaga, yababwiraga ko adashobora gutaha mu Rwanda rurimo abatutsi kuko atakwemera kubana nabo. Umunsi umwe Tuyubahe yaratinyutse abwira General Omega ko abayobozi benshi ba FDLR bafashwe bacyurwa mu Rwanda, amubaza uko bizagenda mu gihe nawe azaba afashwe, amusubiza ko azirasa. Tuyubahe ati twaraganiraga kubera ko namubaga hafi, naramutekeraga ati akajya ambwira ababaye ibigwari abo bafashe ati kuko na Chantal bamufashe ati turi kumwe ari nka saa moya, ati tugeze mu ibambiro naramubwiye ati ni ko bari gufata abandi, wowe niba gufata ugize umwaka ugafatwa ati njyewe nahita nirasa. Ni kenshi FDLR yateguriwe ibitero byaba ari byibasira ibigo bito byayo cyangwa se ibirindiro bikuru. Iyo Omega amenye ko agiye guterwa yitegura guhunga mu rwego rwo kwirinda kwicwa cyangwa se gufatwa mpiri. Tuyubahe yasobanuye ko ikigo cya Paris Omega amazemo igihe kirekire muri teritwari ya Rucuru cyarimo abarwanyi ba FDLR bari hagati ya 20 na 50, ariko iyo yahungaga yajyanaga n'abarinzi be ba hafi bake, abandi bagahunga ukwabo. Ati ntabwo ahunga n'abandi, ubwo habaga operation baje gutera mu gace kacu yafataga abarinzi be bakagenda nk'amasaha 2 mu ishyamba. Abarinzi be babaga ari nka 12, ntabwo rero barenga, akongeramo rero n'abo bakobwa b'abanyamasengesho ubwo bari 2. Yavuze ko abandi barwanyi ba FDLR bahungaga bacitsemo amatsinda nk'atatu, urugamba rwarangira abakongera bakihuza, keretse mu gihe haba ibitero by'umusubizo. Omega ntakunda gukora ingendo ndende. Tuyubahe yasobanuye ko mu gihe yabaga i Paris yakoraga urugendo rimwe mu mwaka ajya gusura ibigo by'abarwanyi ba FDLR kugira ngo rero abatera akanyabugabo. Ati mwaka yagendagamo rimwe, abaga agiye guha abasirikare gahunda y'umwaka, akagenda asura aho ibigo biri, abasirikare abaha morale, ati ahabaye intambara akabahumuriza, abatashye akabita ibigwari, ati bariya babaye ibigwari ntimuzabe nkabo, abashakira bote. Aho rero Tuyubahe aherukanira na General Omega, we nta mitungo izwi yagiraga bitandukanye na Ruvugayimikore Protogene alias Colonel Ruhinda wari ufite ibikuyu. Ati Omega yabaga rero afite agakapu karimo amafaranga andi abitswe n'abashinzwe umutungo muri FDLR. Mu gihe General Omega yari mu kigo i Paris, Lieutenant General Byiringiro Victoire we yabaga ku cyicaro cyo ku rwego rwa politiki Kazaroho. Tuyubahe yasobanuye ko abayobozi bahuraga gake ubwo babaga bari mu nama nkuru, uko yagiye abiganiraho. Yitwa General